cveće na moje rame slijeće, Đurđevak zeleni, Đurđevak zeleni, svima osim meni. Ja sve što sam maštao, što sam planirao, sve mi to poluvodom. Drumovi odoše, a ja ostam, nema zvijezde danice, nema zvijezde danice, moje saputnice. Malo mi je teško da napravim neko poređenje između onoga šta sam bio pre i šta sam sada. Još onda kada je sa beogradske autobuske stanice stigao pešaka na Marakanu, znali su svi da bez njega gol neće biti siguran. Ja znam da je teško, da ću ikad više moći da trčim kao što je pre bilo, ali bilo bi mi dovoljno da samo napravim 10 koraka. Milo je Miki i mali iz Svetozareva. Odbranio je penale Barceloni, Manchester Unitedu, sa 20 godina osvojio ono o čemu fudbaleri sanjaju čitave svoje sportske karijere, titulu klupskog prvaka sveta. Još jednom Rubio, evo prilike, evo Janesa, bravo Milojeviću! Zvonko, pogledajte šta je odbranio 20-godišnji golman Crvene zvezde, dete iz Svetozareva. 21 minut do kraja utakmice. Ovde je ostao jedan divan utisak i kao mladić, kao sportista, i meni je izuzetna čast da se jednog takvog mladića imao u selekciji. Na svake utakmice živeo svoj život. Posle odsluženja vojnog roka odlučio je da se pozdravi sa Zvezdom. Narednih 6 godina branio je za belgijski Anderlecht, a poslednje 4 u karijeri čuvao mrežu Lokerena. Veličina čoveka nije da ne padne, nego kad padne da se ponovno digne. Prema tome, meni je to motiv da i dalje budem kao ono što sam pre bio. Znam da je to nemoguće, ali bar prilično. Nakon 21 godine među stativama, ovo je kraj sportske karijere. Iz priče čujem da sam bio 12 dana u komi, da me od pozadi udario kamion, da me 300 metara šlepao, pa sam se tek onda tumbao. Da su me 3 sata vadili iz kola, stekli im i tako dalje, da mi 6 sati trebala prva operacija. Prošao je put života i smrti. U nesrećnom novembarskom danu znali su svi da više neće moći da napravi ni jednu golmansku bravuru. Za slučaj da preživi, ničega i nikoga se neće sećati. Bio je to jedini šut koji nije mogao da odbrani, bar je tako izgledalo tada. Ja sam umeto nesreće imao 3 oštećenja na glavi, na emocije, memoriju i ravnotežu. Tako da su lekari rekli da može da se desi da više nikada neću moći da pričam. Evo, ovo su moji prvi koraci koje sam uspio da napravim posle nesreće, a to se tačno desilo 3 godine nakon nesreće. Od grudi pa na dole ništa ne osjećam. Tako da ovo što pokušam da koračam u razvoju, to su koraci takozvani iz kuka. Voleo je sport, trenirao bez pogovora, nikada nije zapalio cigaretu, pio alkohol. Nije bio kriv za saobraćajnu nesreću. Kad mene moja vozačka dozvola, ja se nadam da ću da se toliko osposobim da mogu da vozim
auto naručuje komande. Tako da se nadam da će i ta moja ljubav koja je uvijek trebala biti ispoštovana. Vozačka važi do 2014. Tako da imate to u vidu. Vreme i strpljenje, volja i želja. Čini se da 39-godišnjem Milojeviću ništa od toga ne manjka. Ustaje rano, vežba i ponovo uči da hoda. Hoću da se borim, da pokušam sve da se oporavim. Pa posle toga, ako i ne budem uspeo, bar mi je savjest čista. Pokušao sam sve, nije moglo šta da se radi. Nije lako biti lični frizer jednog Zvonka Milojevića. Zvezda je ime šampiona. Sve kuca. Možda Zvezda baš na Zvonka čeka. Zvezda život je, srce moje je uvek uz tebe, zvezdo volim te, napred zvezdale. Ja bih volao da budem u sportu, jer tu sam, tako reći, svoje na svome. Podržat ćemo ga u svakom momentu da ga ponovo vidimo, da bude sa svojim drugovima na ovom zelenom tepihu. Ja se divim, da moji drugovi, da Marakani svi pevaju o